Ku cyumweru hatangajwe amakuru yateje urujijo rukomeye ku bijyanye na Victor Gyokeres. Amakuru aturutse muri Portugal yavugaga ko Manchester United ngo yaba yaratanze amafaranga aruta kure cyane ya Arsenal yiteguye gutanga kugira ngo yegukane rutahizamu wa Sporting Club de Portugal. Ibi byatumye havuga byinshi ku cyerekezo cya Victor Gyokeres. Abantu bibaza niba atagiye guhindura umugambi akajya muri Manchester United. Gusa ibyo byose byahise binyomozwa byihuse n'abanyamakuru b'inkwakuzi barimo Fabrizio Romano na Ben Jacobs. Bavuga ko nta biganiro biri hagati ya Manchester United na Victor Gyokeres, kandi ngo intego ya Victor Gyokeres ntirahinduka kuko nyine agomba gusinyira Arsenal. Uyu musore nawe yahise agaragariza ko ntahuriye na Manchester United, aho ku rukuta rwe rwa X yahise atangaza ko yiteguye kwerekeza i Londres, ko nta gahunda yo kujya Manchester afite. Arenzaho gusaba ko ifoto yose yashyizwe kuri internet bamwambitse umwambaro wa Manchester United yasibwa vuba na bwangu. Uyu mukinnyi w'imyaka 26 watsinze ibitego 43 mu mikino 50 mu mwaka ushize 2024-2025 aracyatagejwe kuri Emirates Stadium. Arsenal iteguye gutanga miliyoni 33 z'amapaundi kugira ngo imwegukane. Victor Gyokeres nubwo byakomeje kuvugwa cyane ko yakurikiza muri Manchester United, aracyafite umugambi wo kurikiza muri Arsenal kandi ntarahindura ibitekerezo kugeza ubu. Amakuru adutse mu kinyamakuru AS cyo muri Espagne yemeza ko Rodri, umukinnyi wo hagati mu kibuga wa Manchester City, ari we mugambi ukomeye wa Real Madrid muri iyi mpeshyi. Uyu mukinnyi w'imyaka 28 watwaye Ballon d'Or mu mwaka wa 2024 niwe ugaragara ku isonga ku rutonde rwa Xabi Alonso nk'ugomba kugurwa mbere y'abandi bose. Los Blancos bamaze igihe bashaka kongera imbaraga hagati mu kibuga nyuma y'igihe Toni Kroos amaze asezeye ruhago. Uyu munsi AS yanditse ko Real Madrid ngo iteguye gutanga akayabo ka miliyoni 100 z'amayero kugira ngo imwegukane. Nubwo Rodri afite amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2027 muri Manchester City, AS yemeza ko transfer ishoboka kuko nyine Real Madrid ngo ifite ubushobozi bwo kwishyura amasezerano yose, kandi nyine bakaba bashobora no gukoresha uburyo bwo kumwegukana vuba na bwangu kugira ngo bamurwanire na Manchester City mbere yuko itangira kumukoresha mu mwaka mushya w'imikino ugiye gutangira. Iyi transfer niramuka ibaye, Rodrigo Cascante azabaye umukinnyi wa mbere uhenze Real Madrid yabiguze kuva bazana Kylian Mbappe ku buntu. Nkuko byatangajwe na David Ornstein, ikinyamakuru The Athletic cyemeje ko Liverpool yamaze kumvikana Eintracht Frankfurt kugura rutahizamu w'Umufaransa Hugo Ekitike ku giciro cya miliyoni 79 z'amapaundi. Mu bisobanuro by'iyi transfer, Liverpool izahita itanga miliyoni 39 z'amapaundi, hanyuma andi miliyoni 10 z'amapaundi akaziyongeraho nk'iyongera zishingiye ku musaruro w'umukinnyi muri Liverpool The Cops. Ibi bivuze ko amafaranga yose hamwe Liverpool izamutangaho ari miliyoni 29 z'amapaundi, zingana miliyoni 93 z'amayero, amafaranga ari munsi cyane ya miliyoni 95 z'amayero Frankfurt yashakaga ku ntangiriro y'ibiganiro. Uyu musore w'imyaka 22 wahoze akinira ikipe ya Paris Saint-Germain mbere yo kwerekeza mu Budage, yagaragaje ubushobozi buhambaye mu mwaka w'imikino 2024-2025 aho yatsinze ibitego 17 mu mikino 31 yatsinze muri Bundesliga, anatanga assist 6. Abatoza ba Liverpool bamubona ejo hazaza heza, ndetse akaba agiye kuziba icyo cya rutahizamu ikipe imaranye igihe. Ekiteka we ngo bakaba bamwitezeho gukomereza aho Sadio Mane na Robert Firmino bahagarikiye. Liverpool The Cops yegukanye Premier League ku nshuro 20 irimo kubaka ikipe isahangana ku rwego rwa UEFA Champions League, ngo kandi transfer ni kimwe mu byemeza uburemere no gushoboka kw'iyi gahunda. Nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru AS cyo muri Espagne, Liverpool iri kwifuza rutahizamu wa Real Madrid Rodrigo Goes kugira ngo imwifashishe mu mwaka w'imikino 2025-2026. Ibi bije mu gihe Liverpool ikomeje gushora amafaranga menshi ku isoko ry'igura n'igurisha, aho imaze kugura Hugo Ekitike kuri miliyoni zisaga 79 z'amapaundi nk'uko nabigarutseho. Liverpool The Cops imaze gushora miliyoni 300 z'amadolari yakoresheje muri iyi mpeshyi. Ibi byatumye benshi bibaza koko niba transfer ya Rodrigo Goes yo kujya muri Liverpool yashoboka. Ibinyamakuru bitandukanye byagarutse ku ngingo yo ko Rodrigo Goes atagifite umwanya uhagije muri Real Madrid nyuma yo kutitabazwa cyane mu irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'amaklebe, aho yabanje mu mukino umwe gusa. Amakipe yo muri Arabia Saudite na Arsenal nayo ngari kumurambagiza. Rodrigo Goes yigeze kuvuga ko yari hafi kwerekeza muri Liverpool mu mwaka wa 2017, ariko nyine ahitamo kuguma muri Santos. Ati nari hafi kujya muri Liverpool, bari bansabye kuza kwiga no gukina ku rwego rwo hejuru, ariko nifuje kuguma muri Santos habanza gukorera amateka aho navukiye mbere yo kwerekeza i Burayi. Ikipe ya Liverpool ngo ifite icyifuzo cyo kwihorera ku bikomeje kuyibaho aho ihuriye hose na Real Madrid, gutsindwa inshuro nyinshi muri UEFA Champions League ndetse no gutakaza abakinnyi b'ingenzi barimo Trent Alexander-Arnold uherutse kwerekeza i Bernabeu. Liverpool rero ngo irihorera nayo igura Rodrigo Goes, umukinnyi wafashe Real Madrid cyane. Nkuko byatangajwe na Sky Sport, Marcus Rashford yamaze gukora ibizamini by'ubuzima mbere yo asinyira Barcelona nk'inizanyo. Ibizamini by'ubuzima byarangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, bikaba byafatwaga nk'intambwe ya nyuma yo kumutangaza ku mugaragaro. Uyu mukinnyi w'imyaka 27 wari umaze igihe agaragaza ko atishimiye uburyo ari gukoreshwa muri Manchester United, yahisemo gutangira urugendo rushya muri Espagne. Rashford azatangazwa nk'umukinnyi mushya wa FC Barcelona kuwa gatatu mu birori bizabera kuri Stade Olympique, aho azahita ahabwa nimero ye nshya, nimero 19 yambarwaga na Lamine Yamal, we amaze guhabwa umuringa wa Lionel Messi, nimero 10. Biravuga ko Barcelona ngo yari yiteguye gutangaza Rashford kuwa kane, ariko umutoza mukuru Hans Flick ngo yahise ategura gahunda yo gukora imyitozo kabiri kuri uwo munsi, bituma ubuyobozi bwa Barcelona buhitamo kuzamwerekana kuwa gatatu.
Amakuru mashya yaturutse mu kinyamakuru Foot Mercato aravuga ko amakipe muri Premier League arimo Manchester United na Newcastle United ngo yamaze gutera ijisho rutahizamu w'Umufaransa Kolo Muani nyuma y'uko uyu mukinnyi agaragaje urwego rwo hejuru muri shampiyona ya Serie A akinira Juventus Turin. Uyu musore w'imyaka 25 uzwiho umuvuduko, ubuhanga mu gutsinda ibitego no kutazuyaza imbere y'izamu, amaze igihe gito muri Juventus Turin kuko nyine yari yaramuguze mu mpeshyi y'umwaka ushize avuye muri Paris Saint-Germain ku mafaranga agera kuri miliyoni 35 z'amayero. Gusa ubu ngo bisa naho umwaka umwe wari uhagije ngo yifuze kwerekeza muri English Premier League. Amakipe mu Bwongereza akomeje gukurikirana hafi ko byifashe muri Juventus Turin nyuma y'uko Kolo Muani atsinze ibitego 17, anatanga imipira 8 yavuyemo ibitego mu mikino 37 yakinnye mu mwaka w'imikino ushize 2024-2025. Manchester United irashaka kongera imbaraga mu busatirizi bwayo nyuma yo kugura Kolo Muani ni rutahizamu ushobora gukina nka nimero 9 cyangwa ku mpande y'ataka, akaba ashobora guhuza neza na Bruno Fernandes na Matheus Cunha mu buryo bwa Ruben Amorim bwo gukinisha abakinnyi batatu imbere. Ku ruhande rwa Newcastle United, iyi kipe iri gushaka umusimbura wa Callum Wilson ukunda kugira ibibazo by'imvune ndetse no gufasha Alexandre Isaac uri kuvuga gusohoka muri iyi kipe. Kolo Muani ahuje neza n'uburyo bwihuta Newcastle ikina mu mupira wayo ndetse na counter attack zihuta bamenyereye gukina. Nubwo aya makipe yo bamwifuza, Juventus Turin irashaka amafaranga menshi ngo murekure, iramwifuza amayero arenga miliyoni 75 z'amayero. Kolo Muani afite amasezerano muri iyi kipe kugeza mu mwaka wa 2028, impamvu izatuma Juventus Turin itamurekura ku giciro gito cyane. Nyuma gusinyisha umwataka kuri miliyoni 71 z'amapaundi, ikipe ya Manchester United ikomeje gahunda yo kwiyubaka mbere y'umwaka w'imikino wa 2025-2026. Amakuru mashya yatangajwe na Fabrizio Romano aravuga ko Manchester United ngo yamaze gutangira ibiganiro n'ikipe ya Royal Antwerp yo mu Bubiligi. Manchester United igamije kumenya ibisabwa kugira ngo yegukane umunyezamu wabo Senne Lammens w'imyaka 22 y'amavuko, numwe mu bazamu bahagaze neza muri Jupiter Pro League shampiyona mu Bubiligi, akaba yarafashe Antwerp gusoza neza umwaka w'imikino ushize. Uyu musore anyuze mu Academy ka Club Bridge, azwiho ubuhanga bwo guhagarara neza mu izamu, gutanga imipira neza, gukina na bamyugariro neza kandi yihuse, ndetse no kwihagararaho mu mikino ikomeye, bikaba biri mu byashimishije Manchester United. Manchester United irimo kwiga uburyo bwo kuzana umuzamu ushobora guhatana cyangwa gusimbura Andre Onana, cyane ko ari impungenge zijyanye n'imvune n'umunaniro ukabije Onana yagize mu mwaka ushize, kuko nyine ngo yakiniye imikino myinshi, harimo niyo yakiniye ikipe y'igihugu ya Cameroon. Lammens ari mu bantu babiri batoranyijwe n'abashinzwe igura n'igurishwa ry'abakinnyi muri Manchester United, kandi kuba afite igiciro kitari hejuru cyane bishobora gutuma iyi transfer ikunda. Nubwo ibiganiro bikiri ku ntangiriro, amakuru yizewe avuga ko Manchester United ngo ashyikirije Antwerp ibaruwa isaba amakuru arambuye ku byerekeye ibikenewe byose kugira ngo iyi transfer ikorwe, harimo igiciro gishoboka, amasezerano y'igihe kirekire yahita imuha, ndetse no kubagaragariza imyitwarire y'uyu munyezamu muri iyi kipe. Kugeza ubu ntiharamenyekana neza amafaranga Manchester United ishobora gutanga kuri Senne Lammens, ariko amakuru aturuka mu binyamakuru byo mu Bubiligi no kuri Fabrizio Romano aravuga ko Royal Antwerp ngo ishobora kumushakaho hagati ya miliyoni 6 na miliyoni 10 z'amayero, ngo bitewe n'amasezerano Lammens afite muri Antwerp, urwego rwiza yagaragaje mu mwaka ushize, no kuba nyine rumwe mu bazamu b'Ababiligi bafite ejo hazaza heza. Muri uyu mwaka United irimo kugerageza umushinga witwa low cost but high potential signing, igiciro gito ariko gasinyisha umukinnyi ufite ubushobozi ntagereranywa, ngo kandi iyi transfer ishobora kuba idahenze cyane ugereranyije n'abandi bakinnyi ikipe yazanye barimo Mu izamu, n'undi mwanya Manchester United iri gushyiramo imbaraga kugira ngo izibe icyuho cyagaragaye muri uyu mwanya mu mwaka ushize. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The Eye Paper, ikipe ya Atletico Madrid ni iri ku isonga mu bahabwa amahirwe yo gusinyisha Anthony, rutahizamu ku mpande ukinira Manchester United. Nubwo Real Betis yagaragaje ubushake bwo kongera gusinyisha uyu mukinnyi nyuma y'imyitwarire myiza mu gihe yayimazemo ku masezerano y'umwaka umwe nk'inizanyo, byaragaragaye ko ikipe muri La Liga idafite ubushobozi bwo kwishyura amafaranga yasabwa ngo yegukane Anthony burundu. Ku rundi ruhande, Erik ten Hag wahoze ari umutoza wa Manchester United utoza Bayern Leverkusen, nawe yari yavuzwe mu nkuru zaje kuvumburwa ko zari ibihuha zavugaga ko ashaka gukorana na Anthony bwa gatatu. Nyuma yaho ubwe yahakanye ayo makuru mu kiganiro yagiranye na Bild, agira ati Anthony afite impano idasanzwe, namusinyishije inshuro ebyiri muri Ajax Amsterdam ndetse no mu ikipe ya Manchester United. Yari nk'umuhungu wanjye kandi aracyari nk'umuhungu wanjye, ariko ntabwo dufite intego yo kumusinyisha ubu, tuzareba uko bizagenda mu gihe kizaza. Ngo ibi yavuze bikaba byaragaragaje ko Atletico Madrid ari igaragara nk'ihagaze neza muri uyu mukino wo kumwibikaho, mu gihe Manchester United ishobora kumushakamo amafaranga yakifashisha mu kwiyubaka igura abandi bakinnyi. Nubwo Anthony yaguzwe akayabo ka miliyoni 75 z'amapaundi mu mwaka wa 2022 avuye muri Ajax Amsterdam, United ishobora kwemera igahomba kugira ngo injize amafaranga anatanga umwanya ku bandi bakinnyi bayo bashya. Atletico Madrid iri no gushaka ko yakegukana Mason Greenwood, umwataka wahoze ari wa Manchester United nyuma y'uko amasezerano ye na Marseille yarangiye, nk'uko byashimangiwe n'amakuru aturuka mu kinyamakuru Figel cyo muri Espagne. Uyu musore w'imyaka 23 uyigaragaje cyane muri shampiyona mu Faransa Ligue 1 ubwo yatsindaga ibitego 22 mu mwaka w'imikino ushize 2024-2025 akina ikipe ya Olympique de Marseille, yatumye amakipe menshi atangira kumukurikirana. Atletico Madrid itegereje kumenya ingano y'amafaranga yasabwa, harimo n'imishahara ndetse n'uburyo bwo kumugura burundu. Greenwood ngo ni umwe mu bakinnyi Atletico Madrid ifite ku rutonde rw'abigomba kugura mu isoko ryo muri iyi mpeshyi.
nkuko byavuzwe mu nkuru yasohoye n'ikinyamakuru Foot Sport cyo muri Turukiya, Napoli ngo yemeye kugurisha Osimhen ku giciro cya miliyoni 75 z'amayero mu masezerano yashyizemo gahunda yo kuzishyurwa mu byiciro. Miliyoni 40 mu bwishyu bwa mbere bwahise butangwa, hanyuma miliyoni 35 ikazazishyurwa mu byiciro kugeza muri Nyakanga y'umwaka wa 2026. Uyu mukinnyi w'imyaka 25 wari warabaye umwami muri Serie A yifuzwaga cyane na Manchester United, ariko ikibazo cy'iki giciro kiri hejuru ndetse no kuba Napoli itaragabanyije ibisabwa kugira ngo Manchester United imwibikeho byatumye Manchester United reka gukomeza kumukurikiranira hafi, hanyuma yigira ku bandi bakinnyi barimo Nicolas Jackson, Kolo Muani ndetse na Benjamin Sesko. Ngaya amakuru agezweho mu isi y'umupira w'amaguru, njye mvaga kuri mikro na Bonerabayo. Aha ni kuri Bonerabayo official. Komeza kubana natwe ukanda subscribe, share, unatanga comment ku byo wumva twakosora ndetse n'ibyo twakongeramo. Bye, dusubire dukumburanye.